ырыгун пушывыгыт тилне булдыр паяны бир зиримбе черетле калажыва ергелешин иттерешин пирин баянхи калажум литература шул жүревзем тересрех Падрель районинжи литература вылинзене тухса жүреси везене палырдасы шак шул жүревзене ергелен жүхне менлерех эш мелезембе узу гурасы бирге калажы бар. Иртне калажура бир литература краеведения педемишле литература карты бирге калашнычы. Паянында уйрым район палларах районды палларах ширав жизни жигели бешигинна школ дулажынжи литература экскурсиязем походжизем экспедициязем бирге калажу булем. Меншен Падрель районе сүйлазы илдимир хайбер. Чаваш тарихинже литература жул жүревизене тухмалли тухса жүремелли вырынзем шиделикле. Кирехыш района илес пулзанда онда литературара палырны чаваш тарихинже гнамар педемишле литературара палырны авторзем дешиделиклех. Аплабулин дебир Падрель дырыхне сүйлазы илестермер меншендезен манжым выл шивых тұрық епхамда Падрель тарихинже жуалзы юсне. Унзырбушне паян хичеваш литературине е кударанчен хичеваш литературине илес пулзан шак Падрель тырыхе Падрель районе был литература ра ишлеген паян хигун ишлеген малдан ишлене шавагытрах литература паларны автор зембе чи пуянны зенжен пери теме булат пул. Ширав жизен шужибеде, хизебебеде, илем литература үгеренне вырын зембеде. Ну, тада ирти енжен бағас пулзанда тенжеделер женжен, тенжибех паларны автор земде бирин Падрельдерегенжев сағалмар шавағытрах педемешле хамырын нумай халық е нумай нацилле литературара пызык вырын дижынны произведение земде автор земде шидерекле Падрельдерегенже. Паянхи гуна илес пулзанда Падрельдереге был литература үнеринже, литература ослылыгинже педемишле самахлых культурин уйенже тырышса, адаланса, бұраган районзенжен пері демелі бұл меншіндезен паянхи вақыда илес бұлзан пирен калыбыр Чаваш республикинже Шубашкарда литература жібе, журналистикара, пәдемішле сымақлы культурына, литература үнеріне Сарас, Тепчес, Тишкерес, ені бейлес бұлзанда Падрель районенжен тухнам халхи вақытра ішлеген специалистсем, хайзен ішне юратса даваганзем, шавдеричи ишлын. Вот шамба ебі Падрель районе бірге калашашын паян. Чынныбекте каларымырынде пирин литература вырынезем, Чаваш республикинже жену майдерімір тұқса жүремілі вырынезем, Падрель дөрегенже ол уйрымақ дешлі. Мен бешігінні живыл шага. Кундан де шакна балат сахармала. Шак пирин Чаваш республикин кындыр районезем, візем пәренчен бақсан, чембердіріхне шивы хузан енже вырнашны демілі бұл әлекренех, вұндықыр мәжемерде вежінжек, шире мәжемер бұшла мәжінжек, чембердада хузан хулизем, шак хутлық бұл пәдемішле культура адаланы вешен, ширулы культура адаланы вешен, шавдері пызық пілдерішлі пулымызен бе балырды олны. Чемберде Чавашку үлі қалыбыр, унды қалыбыр тен семинаризем, хузанды университет, унды Верендюеші бешігінна шак тенделешін женде калбыр шудештелешін женде шігінна вереню заведение земде нумай. Пулны шавығытрақ шак вереню заведение земде веренне, шлене, шинзем шак кындырдырыгенжи, халхи кындыр районезенжи шинзенжен халықран тухны шинзем ешлы бұлны пул пәренжен. Шавығытрақ, шак вұнзақыр мәжемірдех пирен Падрельдерегенже православий тене чиргүзе мужылны галбыр пиндешичермеш шулзенжех, икеме премшчерегенжех, премшуринжех галбыр турғанда, тұрында, тадайып тешерде шак чиргүзе мужылны шак чиргүзен шуменже шкулзе мішле бұшланы
Хотемле галазан да шак православиттенен видимде был ширулы культурына адаланма, ергеленме, халық ушинже шак шут эшне вайлатма видим күне. Шак тапқырданақ пушлаза шак ширулы культурына сымақлыға тіпче стишкерес эш вайлзе бұны шак падрел тарихинже падрел тавражинже шинзене жекеле вол пуруна гиле шируллых ергелензен галарымыр Яковлев ергелене школ маларах та булны ханды ол шируллыхи чыва шируллыхи анжакта бол терлесылдав зене була вайладылынайман Яковлев ергелене школ унда вренцегларны шинзен эжекилне була унда вренеген шинзен эжекилне була пуруна гиле падрел тореге илемле литературара сымахлы культурара палырмаллах хойын шунаттыне сараттемеле бул шавыгытрах палырмаллах үгеринзе ширынза ширулы культура историинже чыва ширулы культура историинже үгеринзе юлайт. Вот Шагынбек тип ензене шуда илзе bir баян падрел тарихинже литературалы шул жүре маршрут жизнен бирге калаш ашын. Литература шул жүревезен телевизене дада задачизене деп гурза Шагынбек темиже ушкына уйырма булат. Литература экскурсия, походы, экспедиция. Көземинде Чи анлы сарылны эш мелезембе меслежезем. Шак походсене, экспедицизене, тада экскурсизене, ытларак чухне школ верендеви бешихын тарса туза бураппыр малданки тапқырдан девал шак литература шул жүревезем, везем пур дедени бегех школсен бешихынны верендеви жебе, литература верендеви бешихынны булны пулзан халхи вағытра юлашки шак вуны вунбилик шу хушинже пирен мелегалмалла шак литература эшнехилне, педемешле филология эшнехилне, школ башигынман эшхелземде, шул жүревземде елана керзе, галбыр эш ергине керзе бирашы. Халги вағытра шак юлашки уйрымақ вуны вунбилик шу хушинже дермерінде, вол край палырда пырынде галбыр туристсембе эшлеси, терлерен калбыр кану шул жүревезем, кану вырынезем девасы шавағытрах, шак вол кану вырынезем візем хайзем гына мілегалмала узы туллин узы күременіне шуда илзе вырынды культура ба, ела ергебе, литература ба шихындарза шак туристсен тада ütти маршрут сене пуямлатса, анлатса бирасы вайлзе бирать. Кувыл каллах пурныш каларсадыратны иду, пурныш идаган пулым паянки самана калбыр патшалық тидименчи адалану хошпер енизене перле тыца адаландырса булмалы эш пулым булса бирать. Литература шул жүреве шак терлерен пурнышпа шихындарны литература шул жүревезем шавдери узулы булма булдарашы ажазем жинде, аслы земжинде. Падрел дырыгинже литература шул жүревезене чыныбекте пажыракалармыр палыртма темише маршрутта ергелеме булат. Падрел дырыгы бол хой территории бейлес булзан шавдери пызыгах тамар. Анжақта онда пирен мелегалмалла теп чавашсем бурнашчы демелле бул меншин дезен пур дебилет пиринде Иван Яковлевич Яковлевта хойын калбыр чаваш ширулыхне ергелен жүхне алфавитне ергелен жүхне тады тиде шак анатри чавашсен калажевне йылы ергене ширулы культурин хайне еверлегезене тебе хурза ергелене. Шамбада эбир калама буларар пырку вол эп каланы жугушкана мар тересбе калазан педемешле еспузанда шак анат енжи чавашсем чыныбекте авалги е тип чаваш лыхпа шихынным
халық пулныне на историк семде, этнограф семде, дадык семде ширбетсе баны. Шамбада, шак падрелдерегенже литература вол, хойын калыбыр сюжет, композиция, калыбыр хайлавзен сценарлық ебегінамар, вол шак хайлавра үгерінне халық пурнышын хойне еврлік ебеде тұткынлама тивеш. Шамбада, шак пирен кындыр енжи чавашсен, е ширавшызен, пулдарулық ебе палашны, ежекелебе візен хайла везен же үгерінне пурныш хайне еверлігізем, візем литературу ветсем жыңгынамар, вол тересібе қалазан историк сем жынде ширулы культурнагынамар, калбыр үтті халық еткеріне тіпчеген специалистем жынде вырынлы бұлдар. Паянхи вағыда елес бұлзан падрелдірігінше аллы улды ял. Візенжен мүлі қалмалы пызык пая чываш ялезем. Унда бір бұны ялаяғын бұл тудар, сен бұлма бұлдарашы. Үтті халық сем, үнде үтті халық ішіндезем ұнда шоғачыра, иршезем Элеки вағытыра візем ұйрым ялақ бұлны, қайран аллы мүш өзен жевізіне пәрлешігайны өзем, халін девізем пір ялбегех иржезем де жевашсем де шоғаш ялінже. Малдан ұнда сөндер тури тада анатри сендерзем пулнибе, унда иге ял пулнибе, вот кайран де візем пірлешіне. Хал каларымырынде падрелдірігінже ұтларақ чавашсен бұрнаштерін бір. Шамбада ұтларақ ебет чаваш литературы бірге қалаша бір чаваш ширавшесен хайла візем пулдарулық едірік шул жүреве ергелемелі маршрутсем. Падрелдірігінже литературы шул жүревне мүлі ергелеме бұлатқа, калы бір мүлі рек шул жүревзем дума бұлат. Пәренжен бұқсан, малданғаларым үнде падрелдерін етла пызығық тамар дерім. Анжақта ялізіне шуда елес бұлсан пәжіге ектемар екен. Пирін ол падрелдеріне игі бая, игі бая уйрылзадырат теме бұлайды. Шак шубашқардан чемберек аяған шул, пір ене, тада те бір ене. Шак игі ене бе шиғындарза, е уйырза маршрутсем ергелеме мелле. Міншін дезен, шак чемберек аяған шулын сылдым енінже қалы бір хойне еверлі ялзем, тебір енже, сулақы енже қалақ литературышын пызық білдерішлі шинзем тұқны ендеме болады. Шул жүреве тұқма мелле бұлдыр дезе, күндан декалы бір шул жүреве, литературы шул жүревне тұқны жүхне мінле, шуран де калы бір транспорт ба жүресіне шуда илзе ергелемелі шак ензене. Шкул ба жиғынна выл егу писателін пулдарулығы бе жиғынна, выл егу произведение бешиғынна, шиғындарда да шул жүревсене, шул жүрев вырымышне, унди қалбыр объектсен, каламалы, курмалы, палашмалы, тепчемелли, объектсене шуда илзе түрлерін ергенеме болады. Күнда малданлатса, ебір қалбыр жақ Падрел районы бе, центрі бе илес пулсан, күнда шавдері хойне еверлі пулымзем нумай. Падрел ялне, тада кешін падреліне елес бұлзанақ, күнда литературы жын шавдері бұзық білдерішлі шавығытырақ бұл чаваш литературы жыңынамар пәдемішлі хамыр бұзық рашей литературы жынже бұзық білдерішлі авторсем. Қалбір Алексей Талвир Вол шыбақ юхма бадрелінже, калбір кешін бадрелінже шуралны, үйісіне, ішлене, пурынны, харгивғытрада, онда оның шурт музейі бұр. Калбір шак падрел ялны елес бұлзан, шак шурт музейран, Алексей Талвир пашиғынны шурт музейран, пирен калбір пұшлаза, ергелезе, е калбір вол бірін шул жүреве 90, Е шул жүреве пушламалы, е педемлетмелли, вырым булзадырать. Тада тебір паллы вырын вол мінре падрелінже
Пирен Шагыр музее, калбар, вол краеведение музея деме булат пул, унда чынбекте пуян экспонацион хизебеде курмалли залзенде тады тыде. Вот шаг иде пулом падрел бешигынны пулумзем. Вот вара малала каяс пулсан калбар турган арабу шенне кирзегас пулсан. Кунда каллах хыйне еверле пызык пілдерішлі, литературжын бұзық пілдерішлі, е пәдемішлі елес бұзан Падрел районне чаваш литературинже гнамар, пәдемішлі Рашей етенже литературинже ятсум шынзе илме пулышны авторзем. Вот калыбыр Падрел районинчен пырна пырда, шак шыңгырдам яли видер тұқсага, пыр шыңгырдам галлах тудар яли, ондан де каларымыр хойын палла жиннезем, тепчев жизем де, ослылық жиннезем де бұл. Вот калыбыр күнда кірзеге ас бұлзан, шак шыңгырдам видер тұқсага пырда бер. Е арабуш видер гайма бұлдарап пыр, шаврынза келме бұлдарап пыр, хевеле хиреше, хевеле майкайза, шыңгырдамран тұқсан, мне шығалзем видер, Пулевей шыгаль, нырва шыгаль, вармангери шыгаль. Вот шак ялзен видер тухса, шинжала, шинжалдан тургана, тургандан вара кайран аслара бушне, аслара бушинжен, калыбыр каллах падрелне шул дытмалли енжи калыбырында падрелне. Вот шагынбек хыйне еверле пір пічік бар, го пызыгах теме булат пулы, onun километрба шухрымба вижес пулдан, онда вадыр керек километрдан 50 километра майлах шул жүрев маршрут жидума булайт. Күндан де пажыргалармыр шак маршрутсен вармышне елес пулзан, күнда күнде шул жүреве туғас пулзан, ку ол бирин транспортпа дұқмалли шул жүрев маршрут жибумалла шак калыбыр Падрел районинжи, Шыңгырдам, Турхан, Арабуш, Еннебе шаврынмалли маршрут. Күндан походи, экспедиции, экскурсии, кунда экскурсии, поход, экспедиции, шак шул жүрев мели бирги млегамала пурде пелеген, егалбар ергенеге защитне эш формизем дезем. Эбе кунда баян калаш теплинрек каласа калаш, шак эбир Падрел дырыгынже литература шул жүревне туғас пулсан, мен жинжен калашмалы, кам жинжен дада менлерех, ышта пузым думалы бірге каласа калашым. Вот халдингіне калармын, шак Турхан, Арабуш емне туқса калас пулсан, Падрелін жен. Кундан де малданақ калармыр ебір бірза греппер шыңгырдамран туқсан, тудар ялын жен туқсан деремір, шыгалзем. Кунда шыгал вол нырва шыгал, пулевей шыгал дермер, вармангери шыгал. Вижеял. Шак вижеялда литературара, ширулы культурара палырны авторзем сахалмар. Вот Раиса Зарбине илеппер. Вол херарым ширавшизенжен пірремш худ чываш халық поэзия ятне дивешне автор. Чынныбекте пулдарула, поэзире, кужарура, пәдемешле илес пулданда был хамыр литературна, таван литературна, агитациялес, пропагандалас, ытыгаласым хушинже сара сенебе ішлене автор. Вот Раиса Зарби журал зависны ял, унын ашыде, шавдері пулдарула, шин пулны выл калбыр хойын тәрлиенлі бұлдарулы хебе палырына, шкулда учительде ішлене, сывыземде жирна, хойвағыденже, ялда шавдері бұлдарулы, интеллигент, варжа участниге, унын вазен жемеже шурал заюсне шинзем, пурдедені бігех, литературара, искусствора, етада ыты, шерде хайзен тивешле вырынне тупны авторзем. Унын Раиса Зарбин қалбыр. Йомегиде Альбина юраду савазем ширгалать юрузем, унын хайлавызинжен ширашы, юрлашы де, ну, вол инде уйрым галажу. Вот, шыгалынже пал артисем де, пур калыбыр театрда ишлеген артисем де шавығытрақ.
Ну, кундай bir литература bilgi kalacak пропозан de литература şihinde tepçevşizem diye kalasa harma bulat kalbir pirin şahalınca onda purniri kalasa bitirmedi şu kabul çınakta val pızık şak vijiyal val pızık onda литература, искусствора işlegen hizebin ummay. Ну, kundan de literaturu bilgi kalacak пропозан Raisa bir diyerimler vazenşem iyi diyerimler. Tata kunda tepçevşizden iles puzan metodisini iles puzan Vasiliy Pushkin aslında harma bulat payangi vaqtra литература ye pedimşle filologiya условиинce pızık şidin yüzem devagan teber şinval teber автор vol Yuriy Nikolaevich Исаев palatsa harmalla vol çınni bekte филологиясының докторы чыныбекте паянги вагытра литературара чилгене типчесишре литературана аталандарасишре млегалмала тивешле ишлезе бураган автор хайлавзем де жирать шавагытрак чилгедележинжен типчевзем пызык типчевзем давать вот Шагынбек шагалинжен шагал ну пурниде газап дермерме буланжакта кунда да шакна ватса хармалла бир литературалы падырел бир гигалашап булзан пирен литературалы падырел вол паангигунда шавдери онышлы адаланза ергелензе бураган пулым демелле пирин район хажажи халхи вогтавал авангард малдан хи вогтавал Первомайский вогожи булны жухни Первомайский район деген жухни падырел районун пызык пайы вол коммунар хажат булны халхи вогтра авангард чак коммунар хажат дын традиции зенедица бурза şak avantgard hajatra işleni авторзен палла авторзен калбир митавашле задетизен традиция детса бурса пирин паянги район хажажи вол литература шак литература өнери искусствине шавдери бузык тимме хуйрат шак авантгард хажат тарышны бех вол шак рубриказен детса ерце буны бех паянги вагатра пирин шамрак авторзен шкулда ишлегензем галбар культура ишченизем етада хал галбар pedimişle литература кызыктанаганзем хызен хайлавзене савизене калавзене тада тилемле очергезене авангард хажатра пижетлезе бураши кулленех вот чамбада литература страницы унда шавдери пуян он биги гала хуйрун галажу думада болот мыжнизем хажатсенжи литература вырынизем литература страницизем визем терсибе галазан шельбулинде кашни районди хажата хопун енженде падрел лес пузан вол авангард хажата лес пузан шак литература страницы унда юхмаге визем рубрика бадукса бурат вол страницы шавдери онышлы ишлезе бурат шамбада кунда енженде шагалялны житину бузан шак шагалялны палла писательден бирге галашын бузан кунда тада шакна балса формала вол пир ялжыңгына бар ити ялжымжынде халги вагытра ишлеген шамрык ишлеме литература уйне керзе булаган авторзем пе паллажастезем пирин район хажажбе палашмала кашнернерек игернерен биреденбек шак литература страницинже онда самай мелегалмала литература законизене похонза илемлик тележинжен сыналык тележинжен наджармар совазем хайлавзем пиширензе бурашым от балала кунда илес булсан шагал ялын жендуксан калбыр шин ял ялны шидепер кунде шин ял ялы чыныбекте литературара падрел районинже литературине падрел районин литературалы калбыр сынсыбатне чыныбекте шүлле шиклеген ял теме булат кунда эзир эбир пурде билеген калбыр халинде юашки вагытра тенже билеген автор теме хыныкрымыр Геннадий Николаевич Айхи Шуралза үстіне пурын хойвага денже ял шын ял ялы унын емеге Ева Николаевна Лисина вот каземінде шын ял ялінжен тухны чынныбекте пызык пілдерішлі сынарлық тележинженде калармыр илемлік тележинженде авторсем вот кунда шак литература жылжырне дугас бузан шынялда Геннадий Николаевич пулдарулы хибе унын ежекелебе унын шем йини жекелебе шихынна литература вырыне выл калбыр Геннадий Айхи музейы выл Геннадий Айхи яжелле шкулда выл вренне шкулда вырнашны малдан выл вадам шкулда булза илчи чилай вакыт куши вумбилик ширим жулуши хархи вакытта выл шак тыгыр класслы шкул демелле булнде элехи ергебе класс бузан вот унда Геннадий Айхин
музее. Вол чыныбекте пуян, унда калбыр каласывамалы де, кытатмалы де, шиделикле материал зем теме булат. Вот ытла бузыгахмар булганда, унда Геннадий Айхин пулдарулығы бе ажазенеде, Калбыр район ажизине шул жүреве туғашы бузан, шкулдан учитель земизе келеші бузан, республика ран бұраган сенеде кытатмалық, Калбыр Геннадий Николаевич Айхин пулдарулығы бе қызықланаган, республика дулажынже, еді жеттен келеген авторзене кыдартмалы, палаштырмалы материалзем шидерекле теме булат. Ну, онде бол мелегамала эмеденчи кижук теме булат пул, онда пуянлатмалы да дыты нумай онда. Шавагытрах Геннадий Николаевичен хойн вилді приде, хойн шакшын ялмазары жинже, онды палық калыбыр, выл каллах литературу шул журевен объекте был мотивеш музей бабырлех. Ну, де калыбыр подемешле еспузан, шак шенжал дяля, унды урамзем, вазем пурде литературу башигынна вырынзем, демеде булайт пульмешнезен Геннадий Николаевич Айхин пурнышынжи эшхел, унын хайлавезенжи үгерінне вырынзем, вазем пурде денебегех таван дяли бежигынна, таван дырхи бежигынна, чамбада литературу жыл жүревне өткандай бір писатель пурныши бежигілі е унын творчестве, унын міннебегіна мар. Кунжулибе балашмагына бар, onun творчестве балашма, егал творчестве аза илме кужумнеглар задратма шүрешчиде жамбада гунда шавдерин умай илемле егал бір поэзияле жинжен, хайлавзенже хускатна проблема зене, тема зене, үгерчик зене кужумнеглар задратмалы вырынзем нумбай. Вот кунда перенчен еспузан кызем айхи галармыр лисина ваземінде шак шул жүре маршрутжин тип объектчиден бұл жер пажа унзыр бушне кунда шынялда паянки вағытра ишлеген авторсемде бур шак пажракаларым район хажадинже район шайынже палырна авторсем тада маларах калбыр тада шүллерех мелегалмала үзімре эшлеген авторсемде бур калбыр унда Николай Шаймырза, Галина Дмитриева совозем шавдери онышлы ширашы юлашки вағытра совыш Юрыш Василий Шихранов шакялдан вот Мария Мадюкова ста лайх совозем хайлайт волндемир дырышбе шкулда эшление чавашчылык литературне терсибе галазан шак Падрель тарихинжи шул журев, литературулы шул журев, маршрут жезене, калбыр хойн тарихинжи литературы шул журевен маршрут жезене, тепчезе, пәрремар, тепчеве жеземде жирна, маршрут сенеде ергелене, вот, паянки вағытрада, пәдемішле шак хойн ялінжи, хойн тарихинжи, ширулы культурына, таландарас, тыцабырас, пропагандалас, агитациялес, енебеде ишлезе бөляча вағытрах, шкулда, мілегамалы, ну, пәдемішле халықпа, ішлес, же, хой жине, илне, автор деме болады бұл, шин деме болады, пәдемішле изен. Вот, кунда шанбек, ша вағытрах, паянки вағытра, онда ішлеген, Сова Юра Ишлес, Ширас, еще Надежда Квасовна балацаханова была, Григорий Нягин тоже терлерен кучарузем давать. Ну, да ну май. Возем тересиве галазан халевит тингена галана авторсем, возем подемешле паянки, всяк шеньял ялин, подемешле ширулла, культуралла, литературалла, сабырлық тележінжен сынзыбатне тыца бұраган шинзем демелі бұл. Вол кашни ялдақ умбек шинзем пур, вол кирлі, тересвегазан культура незем везем ішлеші, культуру сферинже ішлеші, вренду сферинже ішлеші. Веземінде шак пурнышкалар садыратны үйдуженжен айкинже траймашы. Малала, калбар Турхан ялныга, пар Турхан ялынже күнда тенжибе Павла художник музей бургал бір вылынде тересвегазан литература бігешігін ма бұлдар анжақта бұл искусство үнербе шігін автор бұның музей журже пұр халінде нашинеце лайық мілегалмала халық өмінже
ну тенжене духмалли шай ая шидерджи темеле бульчак музей комплексне ергелезе шидерджи bir студентсембе иртне времени жунже онда уже мелегамала виртуалла куравзенже де булдумар чыныбекте онышлы шак падрелдерихинжи турган хутлыхинжи культура искусство эшне адаландырмалы центр булзады жевал Кокель, Алексей Кокель музей шурче. Литература башыгында вырынзем унда энде школ палатмала, шак школда веренне, калбыр Василий Кервень, Кошкин Кервень, Ширавже поэт, чыныбекте пулдарулы баянги вагытра волхой варманды убамзаятлы ялда журалза үстүнө анжакта турганда веренне вадам школда да дытыде. Вот, кунда турхандан убамзана каяпыр варманы жинжиял каллах, выл литература башыгынны вырынзем убамзара пур деремер, выл Василий Кервень, паянхи вағытта ішлеген автор, тебір автор выл Владимир Степанов Ширавжа, выл да падрелдірігінжен, шаг убамса ярынжен. Паянхи вағытра мілек алмала литературнаны пағас бұлзан түрлерен бақма болады. Но паянхи вағытра чын-чын литература. Чынжын литература терминба, есымақпа, ондавба илес бұлдан, поэзиреде, прозырада шак Василий Кервенбе, Владимир Степанов чынжын литература авторызем. Вот візен бірге қалазағарма болады, візен шак қалыбыр, гунда литература башығынны бе, е қалыбыр, премешле халық елі ергебе культура бешігынны вырынзем, нумай шак генче. Вот шагынбек паллы вырынзем, шак қалыбыр падрелдер хинжи шул жүреведи гас булзан тургана шитирмер булзан вот кунда инде кайран тебир ял илес булзан кунда чемень аслы жемень кежин жемень шохач алезем кунда шохачра паллы авторзем пур унда ирже жирав жизем де бур везен бирге кайран хызине каласа барма булат калыбыр. Ну, малала, кунда тебер пирен шак палла шул жюре маршрутжен палла вырыневал аслара буш яле. Вот кунда тургандан аслара буш нега атпор, унда халхи вагатра шак дели лайх шул, асфальт шул, унда мелегалмала чермавшука темелле. Вот аслара буш яле вал хой тебер чаваш тарихинжи литература мелегалмала хыневерле Мекка демеде булат пул. Мен жиндезен шак аслара буш ялинже паянхи гуна халық поэзиясен ятне илне темиже авторда. Вот калбыр Николай Аверкевич Исмукова или праслара буш ялинже журалза үстіне чынныбекте, унун хойын пулдарулығынже хойын таван ялне, полыне, тадайтыне, урамезене, таван килне, ну шавдери мелегалмала философияле тарын жуғышлав, хыттемінле вулагана да, е хыттемінле шул жүревжіне де қызықландарса яма булдараган совазем философияле тарын жуғышлы. Волынде хыйде философия слозен докторы, профессор, патшалық премияның лауреаты, темелле философия беде нумай монография зем тепчев зем ширна, вот халық культурине, вот кунда да дебір термин да галаза гармала, дебір самақта. Вот бұл терсібе галазан ебір халық философия бірге Николай Аверкевич Исмуков ежезенже чаваш халық философия бірге теплендех калача бушлармыр. Вот халық философия, чаваш халықтың философиян хыйне еверлехе чынныбекте пулныне. Бирвечка айтларах немешсен философия калбыршак Валгенджи халықсын философия зене тебе хурса, адаланны философия бірге калача пырда терсібе калазан, ты вақалықсын де философиялеге пулман бек курын задырать. Анжақта юлашки вағытри шак Николай Аверкевич жезене, унын сывви юрризене, унын ослылықри философия на ослылығын жезене, пақсадықсан әбір пағынғы вағытра чаваш халық е этнофилософия бірге калашма та пулдарат бұр. Кунда тепчемелли калашмалы шадирны май. Вот аслара бушинчи тебер пулдарулы Ширавича выл Василий Давыдов анатри. Василий Давыдов анатри чынныбекте халық поэзиятне илненде выл, халық поэзиятне илне выл Юрыш Совыш, хой вахадинже чаваш литературин сынзыбатне
педемешле ытты халаксен хуршинже сарас, туслыхне халаксен туслыхне ширипледе сенебе эмер дыршебешлене автор. Вот бирги унын шуралны хой шуралза мелегамал хой пурынны вырыне шуржиде хархи вакытта бур бирги Роза Власова журналистка статьяда бюджетлери вот паянхи вакытта вот пужулар айдында вот шул жүрө маршрутне ергелес пузан вот пюрже шавдери хархи вакыт пайлес пузан да элихи вакыт пайлес пузан да шавдери чапла демеле бул кермен беклараган дивы шурт шавдери хитре пызык эрешлезе илемлеце бедерне шурт вол шул херинже шавында чиргеве хириже хюнажарахлар элехи те бурамра демеленде вот литература шул жүревне маршрут жизни ергелен жүшне Василий Давыдов анатрин шуржебе шигынна чарану кану маршрут жетума шавдери мелле вот тебер автор Aslı Arabuş yani beşiğinin автор был Митавашлее. Кунде чынныбекте. Ку терсибе галазан bir бажыгалармыр халық поэзиятне тивишне автор земдермер. Перейки виши дезе хитне галамармыр. Кунда шамбек калама булай. Енженде Исмуков Давыдов анатри везем патшалық Ежинза калбыр указкаларза везене халық поэзият паны булзан Митавашлене умбек халық поэзият паныне пелместеп анжакта ана халық поэзия ежинат. Вот мыждезен унын чынныбекте выл чынжын поэт, чынжын халық поэзия. Унын пулдаруллыгы, унын эжегеле выл чынныбекте литература ба шигынны, литература шул жүревне тухны автор земжыңнамар выл тересибе галазан шак педемешле подрелдерге туристсен шул жүревне туристсен маршрутне кетмелли пулдаруллык үнер шугушлавжа сынарлык илемлик тележинжен чынныбекте шүлле жайри автор. Вол тересибе галазан паянхи вагытрада элихи вагытрада чаваш ширав жизен хушинже тепчев жизен эжегеленже педем ширав жизен ежинже вол чын таза шинлықпа уйлызадыны. Вот шинлық сымақ Митавашлей бе шиғынны. Чын шинлық сымақ. Мен дезен бір бұрде білет бір хотемілі әшірекелде де вол мілегамалы чын писатель, чын ширавжа бұлма бұлдарад, ұста ширавжа бұлма бұлдарад, анжақта шинлықлы ширавжа. Возем қалақ сайра. Вот шағынбада чынныбекте шинлықлы таза сабырлық тележинжен, көміл зибет тележинжен, чынжын чываш пулза юлны автор выл Митавашлее. Шамбада бирги калашма пигензен, калашмалли, сүтсявмалли, унын тыванеземде унда пурнаши халхи вағытрада мита орывы выл эржевлі ору бұлны хой вғы жешінде. Унда калашмалли, сүтсявмалли, хайла веземдырық пақсадуқмалли школ программинегене хайла веземдырық пақсадуқмалли эшсем шавдерин уммай калашмалыге. Вот Аслара буш термер. Аслара бушинжен тебер сулаха еннелегерзе гайзан унда Палабуш пашел яле бурунда каллах литератур башигынды вырынзем пурунда Палабуш нурузе унда каллах вот калбыр Палабуш пашелинже Матвей Сакмаров варжи ветеране, педагог, ширавжа, аджабыджа ширавжи, шавдери туғышлы ішлені автор ширим мәжімірде, ширим мәжімір бұшламышын жерде ішлері ол пұрны шуледе оның шавдери анлы, ворым, ергелі, пұрын заиттеріне бұрныш, оның пұлдарулығы бірге калашмада бұлайды, тада өттейді. Кунда малалла калыбыр арабу жинжен падвереліне газ пулсан каялла. Пирин калла духмалла чага, ана чага ялне. Ана чага ял видере bir maldan арабушне гармар, анжақта башқа каласа фармармар. Ана чага яле вол литературушын, ширулы культурушын шавдери пызык пілдерішлі ял. Унда Пазухин шуралза үсіне, Василий Пазухин шуралза үсіне, Петр Пазухин. Вот. Вол чембердичи ваш кулинже вренне Яковлев панже вренне фольклора тепчене ширна пуштарна анжакта шел булинде унун мелегалмала
Петр Васильевич Пазухинин шоби сингерле килзедухна вол мелегалмала нумаях пунайман анжакта хойн шак халық сымақлықне пуғас, тіпчес, шавығытрақ юрузене, тіпчес енебе бұл литературара, фольклорда, фольклор тіпчевінже паларза юлны автор. Кунда юлашки вғытра шагынбек тіпчев тузайыптерже журналистем галлах, краевецем, Петр Васильевич Пазухин батне, хой вғыденже, Константин Васильевич Иванов хонана гилиндесе де галашы. Петр Васильевич Пазухин тыванезем шакна шириплетсе каланине ебир хажатри статьясынже вуларымырда. Хыбар хажатар да бижеленже был. Кунданде Петр Пазухин ба Константин Васильевич Иванов чынныбекте чемберде жеваш күнже пір класстра вереннине пурде пілет бір. Анжақта вот шак азайлизем, ваттизем, аслизем каландырық Константин Васильевич Иванов канмалы каникул вғыдынже, шулахи каникул вғыдынже пірремар Пазухин батне тывандялны анатчагына килни дезе калашы. Вазем палагердінже ужылда жүреме юратны, шамында онда шак Пазухин ба Константин Васильевич Иванов шак анатри чавашсен вайизене худшынза, вайыра булна, вайы вырынезенже емра. Шак палагеринжи емра бирге каланызем. Унда совозем де каланы деші, хыжы бірдем калашы наспи боемы наш бақшауында. Улаза баны біреміш құттезе. Нунде бұл татса каланы идумар, анжақта шак палагерри, аначады ялы, авалги, ширма, авалги юғанжы, вот кунда литературуба шихындармалли, шул жүре маршрутне ергелемелли, калашмалли, вырынзем пур. Малала каят прогалбыр палагиадык ялинже галбыр, школ музейі Ильметов ширавжы, ондан Василий Игнатьев ширавжы, палагиадык канжел ялизенже, кунда да каллах чарынза везене жегли бірге калашса иктермелли вырынзем. Кунда пажрахкаларымыр пладырыхе, асларабуш, аначага, палагиады, канжел, вазем чынныбекте илемлі вырында вырнашны. Шак пла юған живен илемне митавашлейде, Исмуковта, тада етті поэтсемде, хайзем бұлдарлығынже пәрремар, үгерне, сынланы, ширзабаны, унын илемі белкиленне, вол калбыр милле калмалла вазене вайхват пана тадыттыде шага вол чынныбекте хайне еверле шавдери пызык пулым вот положиве адле полы тадыттыде гунда вот адлай усаге мне калбыр шаг юханжы бажигынна нумай азайлюзем этот кунда калашмалды шак падрел дыргинжи шак аслара буш па шигынна вот малага пурбузан гунда именгасинже Геннадий Айхин жомеге шак ялда шуралны булны өзем шен ялда бурын анжакта бір вакыт ашы шак ялда ишлени де литература историйне вол именгасияле Ева Лисина шуралны ялбеккерзе юлны Унда вол темиже жыл бурынны, шамык чухне печке чухне кайран вазем шинжала, калла гушны булмала. Вот Шамбек пулымзем, вот кунда именга синжен дуксан, малла каят прибир. Енжик ялне каймалды де бургунда каллах палахиринжалара ганжал, енжик яле кунда ширул культура чынны бекте палырны ял, тепчев жизненде. В Харькове филология условных услуг не адан дороган, тебр автор Александр Иванович Мефодьев, Тепчевже, Ширавже, вот поэт Юрош, филология услуг кандидат, журналист, вот куда да. Ты себя сылдым ене чынныбекте
литературы паллы шул жүре паллы вырын зембе автор зембе пуян. Кунда хали бир мінде петемшле шак керзегармырда пір милле калмала шавра дурумыр. Кувыл пажакалармыр пызык вырымыштелешінжен маршрут шул жүре маршрут кунда техника ба, машина ба, велосипед ба жүреме болат пул. Вот. Кунда кувыл педемишле каланы маршрут пулже, шул жүре маршрут. Анжакта шак маршрут сенех, бир шак сылдыменжи Падрел районы сылдыменжи шул жүре маршрут жизни есть пузан везене да школ программы бе паянги литература на школда врен деген программана кене автор сен бедешигиндарма булат. Печек кына шул жүре зем дума булат калбыр. Турган ялинжен шинжала арабушне вижаяла перлештереген калбыр шинжал шагал калбыр арабушак тебир вижеги деслих туза калбыр пажракалармыр полабуш пашел чемень турган хойзем калбыр тебир маршрут келеме булдарашы. Кунда татсагалана келемар. Кунда выл мынден келет. Кунда маршруттан бергелеме булдарашы. Тада хайлава вренне менле тилерне гурагында калбыр биография маршрут жизембе калбыр произведение не баксадухас маршрут семдума булат хайлавра үгеринне вырынзене тухса жүресі вол калах литература жул жүревне тухасы менле хайлава менле тапқырда баксадухтын женде программара менлен женде келет тада ажазен шак шул жүреве пуштарынны шинзен комылдуюмне курада ергелеме булат. Кундай бе шамбада везен бирги чарынса дырашын бар. Вол маршрут сене ергелен жүхне, литература маршрут сене ергелен жүхне, везене телевизионе задачизене палардаси вол пажракалармыр вренду жинженде, воспитание жинженде, калбыр терлерен клуб сенжен, галборында пірлік сенжен, кружок сенжен, кружок ешегеле сенжен, тада үтті теллер сенжен келет. Візене кашни маршруда ергелеген хой палатма булдарад, анылатма булдарад, тада үттіге. Нөнді күнда тада шакна галасарымала, ебір бағымын ішіне пұсым тұқыны, ебір бағым галарымын, шак калашымыр литературы шул жүревне тұқсан, пирен чарынзан калашмалли, курмалли объектсем, калажу, мен бірге калашмала, мен курма булат, мен автор бірге калашмалли бірге палартымыр. Тада шак литературы шул жүревне, Хали bir тиңна шак паларса тухна шагал дермер, шинжал, турган, убамза, арабуш, чага, именгаси, палагиадык термер, енжик, карен галбыр падрельник аладарна пар тұрын ял негеме булдар апарында 2 миллионда да тиширав жизем. Шак сен елес бузан, ебір шак мінзенже, шак ялзенже калашмалы, литература багалашмалы был хой, ебір паан везенбе кіскен каласа тухлымыр. Анжақта шак шул жүревзене, везене пажракалармыр пірлештерме булайд. Үтті пурнышын, үтті сферизенже паларны шинзенбеде. Ялгужалы хебеде, культура бада, спортмензенбеде, наука бада, техника бада пірлештерме булайд. Вот везен каллах пажракалармыр бұл шул жүрев тілі везенбе задачизене паларны жүшне. Пір ялдақ темиже терлі шин біргеде, темиже паллы пулымзен біргеде калашма булайд. Ну тада тебір ябалады ғазғармала литература шул жүревезене поход зене, экскурсии зене, экспедиции зене, везене терсибе галазан районда темижеял виде дума булат. Анжақта хошпыр пулдарулыға, хошпыр ялды шинзен пулдарулық нейлес болсан, пір ял бада дума булат калбыр. Пажракалармыр аслара бұ жинже, хойзен ялынжегіна
периге маршруттума булат. Шеньял ялинже галбыр хыйнегына периге маршруттума булат. Межнезен унди авторзен өжекелебе пер гунда пер вагытра кеске вагыт кушинче палаша педермеде шука. Вот галбыр Исмуков, Митана или спузан, Анатрине спузан, виже автор. Везенбе ведь чынны бекте везен пулдарулыгы пызык анда везен кеске вагыт кушинче пакса дукса каласа педермеде ивер. Вот шамбада кунда ку приенне бульже падрел районин приенне калбыр депрессияне теме булат пул депрессияне бе чигиленет шак ибир калашна турых халы тебриене хал елжикенне калаган елжикпе чигиленеген день шак шубашкар чембер шул падрел районне падрел ялинжен шубах уйрат вот шак тебриенжи литературалы вырынзен бирги калашмала бул вот кунда шак енде калбыр шак сулахай енде темелле булна сулахай енде чынныбекте пызык литературыжын пызык палла ер хварна авторзенбе е паягигун ишлеген авторзенбе вылда шак енде пуян. Вот унда хир ени денелле бунде. Енженде бир шак Турхан дин илдими бузанда варманла, депрессион илдими бузан варманла ел ен. А куенжен унда шежен гирзем варманзен загалра унда. Унда ялзенже де биринче ваш илем литературинже палырны авторзем нумай. Калбыр вот падренжен халибир тухсагапырда кивахпюр, чинахпюр, тужа, тури дужана, тужа еннегапыр. Красномайский, Вдаель, вот, уби, тадыты. Вот шакиен вол хой пер тенже, литературы тенже, теме булат пул. Паянги ватра шак тархран тухна везене птер себе галасан, вол дене ялдяджи зене пурнеде, шинахпюр, кивахпюр, тужа, тури дужа, везене перялбек кижина веп темжен. Мажнезенунда шаки перяли зенже, везем перберин бешавдери шихынна, леки ватра гвардейс колхоз пулнунда, шавдери пызык, шавдери вейна ишлеген колхоз. Везем шак ялзем пурде пер шак хужалыга гене, терсибе галасан, шак еп тингена галаны ялзене перлештерсе дыраган хужалык вол, везене терсибе галасан шуттагаларны демелле бул, хый вакытынча ширин межемерде. Шак ял хужалык предприятие. Үстерне везене наука дележинжен, ытты дележинжен адаландарны мен жухле паллы жинзем духна вылдырыхран. Литературагнамар ытты дележинбенде, ослыхра да, наукара, техникара, шаар дележинженде. Ялгужалыгинже кашни килзиктерсе денебек, унда паллы менегалмала иш героизм. Шавагтрах литературада шавдери пызык удумзем деваган, удумзем туны авторзем. Вот или пергалбер шавдырахра журалза үстіне авторзенжем, паянхи вагта ишлегенжен, Марина Корягинина, или пер Арсений Тарасова, или пер Людмила Сачкована, Юлия Силеме, или пер, ну тогда тизенеде, или пер Чаныбекте, ишлеш паянхи вагтра, шаны давырза ишлеген авторзем. Вот. Везем бирги галашмалы, маршрут тумалы, кунда шавдери лайық. Паянги вағытра, вот енженде падрелдерегенже, пажыр каласа қармарымыр, вот айги була везем шавдери онышлеші зыбырашы литература, каллах литература, эшнекенне палырдаган пулымзем, айги була везем. Шак енже, шенах пюр тужа енже, мен карягины була везем, онышлы ирце бұрашы. Вот шохалинже сарби була везем хал ел илзе бурашы. Кызем ветке везем переде ахал мелегалмала мероприятие шуджешин иртерне эшхелмар мероприятиемар. Везем вет чыныбекте везем пулдарулыхне везем пулдарулыхе урлы паянги литературына адаландарас эшлес екалбыр паянги литературам хайла везене онланас турдым везен хайла везем урлы булза бурат. Вот везем хызен хайла везене вуланы бегана бірлештірдеді. Машежак литературу вулавне Сарби Корягина айги вула везене худшынаган авторзене, шамдыксене, шкуладжизене, тадетсене. Везем ведь шак авторзен шак мероприятизен урлы педемешле литературна онлан забырашы. Педемешле кундада шакна галазгармала. Литературу вол хыйгына, пызы гузу гүре емес бұл.
Литература вот хавыл милегамала вол сабырлык воспитание дележинжен перле адаланса бураган булым. Пер хайлава буланы бе, е пер автора буланы бе гына малага эмастын. Хайларынжы мен жирнине онланны бе. Хайларынжы мен ле жирнине онланнынжы. Онланса бунынжы пузы гузу күрет булагана. Вот. Хайлавне булада манзагайма булайды. Анжакта хайлавне шак сынарлы тележинжен. Е хайлавра югеринне пурныш, культура, искусство унда милегамыр хутте мен югеринне шавзене онланса илни урлы ежинмалла бирин литературна. Книге буланы беген амар. Книге буламаны хуттеган да булдарат. Анжакта хайлавра мен ширнине булаган е шираган кымылне онланса илни. Вот шираган каланы шухужа тебе хурза пурныш не эргелени, эшне эргелени, профессияне зуйлаза илни. Е калбыр падемешле пурныш ергене тыца буны хозяин тарыхне е хайлавра югеринне тарыга хизеплеме юратма вренни. Вот шаксем пызык пилдерішлі. Литература хайлавы ол хой гына, книге халлыңына ол немекте бамас. А вот падемешле шак тарыга, вырына, культурна ела ергене онланза илзе вулаза бырзан, ол чыныбекте пызык пилдерішлі булым. Вот шалымбек вулаган гына ол литература хайлавыне вуланы гышын хойын валли усыне илет. Вот шавзине тебе хурза пагас пулзан, карягины вула везем де, айги вула везем де, сарби вула везем де, везем чыныбекте пызык пилдерішлі. Везем паянги шамрага воспитание пелю пана жухне литература хайлаведе, сова юрда, е фольклор деслегиземде, узы күме пулдарныне онланза илни. Узы күме пулдарныне туйзадыны, е узы күнине курзадыны. Вот шакна ебір падрелдерігінжі автор зембе паллашны гышын, е візен хайлаве зембе паллашны гышын, чыныбекте курат пренен етпер. Куммене білдері кедада. Вот кундан дек Аллах пренжен мықсан міндумаламар бол, шуғышламаламар бол, падрел районы бірге, чыныбекте паяны бір нумай галашап бір дезе. Үттірайын зенжеде бұр, калы бір едір недіріх нелес бұзан, шымыршыдырық нелес бұзан, вазен хайзен литература шидені візем, вазен хайзен калы бір паллы хайла візем, хайзен паллы деятелізем, анжақтан кунда шак падрел тарихинжи литературалы паянхи сынзыбат выл тересивек алазан паянхи вғытыра педемешле чаваш литературын елес пузан малда быраган сынарлық тележінжен, ішлес тележінжен, кымылзибет тележінжен, сабырлық тележінжен малда быраган авторзем чилайжы процент пабығас пузан падрел тарихинжи ішлегензем паянхи вғытыра. Паянхи вғытыра гал бір тінже және дуғасиде, республика жайынже кирлесиде, е палрасиде, район жайынже кирлесиде, пудар мазыргалазан, вол ман шивых район, е хам шуралзойшне район булны беген амар. Она епкана галамасты, на литературу тіпше віземде, азырғаны үтті тіпше віземде. Вот хой выходен же бір Георгий Исич Федоровпа, чилай калаша ларап тымырчы. Вот мінден келетші ол дет тымырчы, литература калбыр шиденізем двасы, калбыр авторзен шиденеве, вот вохот, вырын, территорию, видим гведидеде, калаша тавлашалар аттымырчы. Вол вара шак тавлаш үзенже бир шагымек пиримде жубатне дуаттымырчы. Чыныбекте вырында саманиде, шулалда үстіне торықта, унды илемде, вол видим гүрет творчествына. Писательзене хайзен пулдарлықне адаландарма, калбыр шак турубаны ензене вратма. Вот кумбирге айкенге бір дакерзе газен, воды бір галапыр Константин Васильевич Иванов пурныш бежегендар пырда. Иванов пурнышне, унын творчествіне онлан заилме, туллин онлан заилме, хайлавне вуланыгына шиделексір. Она унын пулдарулықне чижи шүрлі шайне онлан заилме, чыныбекте вот мінден келет чаг унын генилле калыбыр пулдарулығы. Она нумай тепчевже, нумай вулаган, нумай калбыр шул жүревже калать, хойын тұрықне шитсе көрзангына. Иванов шуралзайышне слакпуш тұрықне шидешіде, вот унын ішта выртынлығы, Иванов пулдарулығын выртынлығы ішта. Мінжін дезен шак тұрығын илеме, вот шак тұрығын пуянлығы, шак тұрығын азамлығы. Вот вол Иванов чыринже, чунинже вратма булдарны шак азамлық илемлік, шак география дележінже вырнашны ял, тулы сыртлы вырында вырнашны ял,
илемле, шыв херинже, шаранзем, улықсем, онда шак туайлымызем. Вот шак илем, вармани де бурунда тадеты вещь. Шак илем, Иванов, шак табра черинже, чунинже, шагымбек, илеме, туйма, туй вратна. Вот шамбада Падрелдер хинжи хошпа булымзеде шамбек калама булат бол. Вот мита черинже мен жин шамбек илемле мен шамбек хыневле шинлык туймызене өмөрдөршүбе упраза булма булдарны. Вот хол калах шак тырыксен бул. Вот шамбада тужа кивахпүр чинахпүр тарихи калах паянги воготшун литературужын шинибекте хыневле тестих кыдартмалы вырым булы. Вот кунда үстермезерге вылдегу автора мухтамазыр галас булзан, геттелензе де галама булат бол, Людмила Сачковна лес булзан, ева Москвана пыцларыпта. Onun haylavizin списоги, школ программинегене haylavizin списокне бахапта, да, телензе галмала шавдерин уммай. Выл те терес, те йыныш, onun haylavizinin şavıncıklı şkol programını kirtse tuldarını ona uyrum. Menden gidip kalburunun haylavizin şimdi bekçe şkol programını şavderi dişli. Hal gibi gıtıra, maldan gibi gıtıran bitmerçe. Вот вы литературу ба юнерде паларна авторзен хизебеде, ежеде, калашмаллиде, шавдерин уммай. Унда совышсемде, юрышсемде, ну халхижилге бенде bir каламагыныхна, соваба юра хушинжи, шактебір мен, мелегамала специалист, халхижилге продюсер земде, тагамземде бурында везен. Шавдерин уммай, оны шлешлеше, юрлаган низемде, вот, юрыш земде, ну, девал Юра Басова вал перберин бешигынны булын поэзия шак Юра искусстве шамбада кунда калашмалли каллах пажрах калармыр шавдерин уммай тада тепленрех твастезен шак маршрут сене твастезен везене пширав жезен эжехелебе пулдарулыгыбе везен хайла везенже хускатна проблемы зембе тада тиде палатма булат. Вот тогда дебры шакна была цармала. Литература эрежизем, драма, поэзия, проза. Вот шак литература эрежизен егура, жанр егура, ушкунлаза литература маршрут зене, шул журевезене твас пулзанда. Вот пажрах калармернде шку программине кене вот драма, вот драматург сене есть пуланда, Арсений Тарасов есть пуланда, Марина Корягина есть пуланда. Везен драматургия иде, везен поэзия иде, везен проза иде. Хыневерле паянги воготшын чынныбекте литература, ну вот кунда паянги воготшын чынныбекте пызык тестлих кыдартма булдараган авторзем пулдарулык теме булат пул. Чере кала жузем, чере жул жүревзем, чере тел булузем тумалли маршрутсем ергелеме де булат везембе. Енженде пажа эбир мен талармар тебір ен депреш падреляненжи депреш еннелегаган торых пайлес бузан вот мита кокел термеринде Давыдов ана 3 дермер та Давыд тизени ес бузан везен шул жүре везене кас бузан эбир везене халинде хайзем шукка везен маршрут зене бир азайлу бе ергелес бузан азайлузем урла ергелеп бузан чилайшызем банги вакытрала бирин шакал бир тужа ахпүрт енжи ширавжезембе бир чөре тил булулла шул жүревзем поэзия гажезем творчество гажезем халинде пурде анлы узугураган презентацияле кашсем тума пулдарат бар вол чынныбекте пирин паянги литературна адаланма пулужаган чере палаксем. Падрел тарихинчи тебір шул жүрев маршрутный лес пулзан, энде бол тебір ял
мелегамала элики вгытра калач мелегамала тимирч ял торехи де тимирче вот тебер чуваш ялезен торехи был паллы чуваш ялезен торехи был шак падрил районинжен падрил инжен иртсен шымыршына чембере гайган шулын тебер айки сылдым демеле был калах елишкенне гаган жул шымалга гаган жул ял шымалга каяган шул торох вырнашны ялзем. Вот согот чуваш ялевунда пур тада алманжы. Тада каран Красномайск, тада и ты убизем мензем. Вот шак кунда соготпа алманжы бирги галаса варас булзан шак иги ял возем хойзем пертенже деме булат пул. Возем мелегамала хуше инжектимар темиже шухрым гына бір татпилик шухрым. Анжақта кунда сығыт бірге қалас болсан, сығыт ялы волынде хойын аваллығы беде, истории беде, адаланывы беде, ергеленіві беде, чыныбекте пызық білдерішлі литература, историре, ширин заюлны ял. Вот кунда каламазыр немледе итме жук, итме гынамар, кунда итсен каламазыр итсе ғайзан шилық, темелі бұл Михаил Николаевич Юхма ялы, сығыт ялы. Вот шак падрельный житебер паллы литература бажигынны ялвыл сығыт ялы делемер. Кунданде сығыт ялынжеде тересибе галазан тенжибе паллы тебер автор был Юхма Миши. Пыдарма келімар чынныбекте нумай эшлени автор, нумай эшлегени автор паян югунда шавдери тұрышта эшлейді. Onun buldarулығынже пур жанрда адаланны, пур жанрда вайылне. Вайылне гынамар вазем пур жанрде лайық шүрлі жайра адаланны. Хайла вазем чынныбекте чываш тарихы жыңгынамар тенже литературы жынде. Пәдемішле Россия литературы жынде шавдери пызық білдерішлі хайлазем. Кунда калазаға расулат Юхма Миши бірге калашма бұштарымыр бұлзан. Onun пулдарулығы түрлі енлі. Литература гнамар вол фольклорист, вол краевед, вол историк, ну вол юрыш, ну тада ытты де. Вол калбыр хожы березен баларда шунда шак калбыр туслыға ширипледеген элчиде деше, ну тада тебіренжен бағас бұзан вол шавдери пулдарулы организатор, ну шак ензене дебе ғурзан сығыт тұрықне литературалы шул жүрерді бас бұзан Падрелді районы бе, Падрелді рығы бе сығыт тұрықне шитсе Юхма Миши пулдар улы хебе, вол шуралза үйсіне, выляза үйсіне, вол пуштарны, халық сымақлығын теслігізене, шавдері нумай пуштарны тұрықпа, ялба, паллашмазыр, иртсе ғайма шуғағынде. Вот. Унын тіпче візем, унын шыра візем, шул жүре візем, вол хойде шавдері нумай, шул жүре візене тұқса жүреме кымыллад. Вот. Унын эжезем, чываш халық культури жын, елirgi жын, литератури жын, туны эшсем, калама жук пызык, калама жук нумай. Вот. Унын улдарулыхынже кал бір шырытла, меже виш шырытла генеге, или пил шырытла генеге каларын десе, юлашкен жengene мен унын ширнезен кыдартмышне наци библиотеки ергеленче. Чыныбекте бызык хулым генеге чыл, шавдери хулым генеге, онда нумай мен этот унын шак хайлавезен, ежегелезен, статизен, лиемица тру хайлавезен кыдартмыжы. Нумай чилгене кужарны унын хайлавезене. Шыржер чилгене кужарны деремер аллы тахшана халларан итнече. Школ программине гениземде. Вот, ытты чилгезене бижитлен деремер. Ну тада вол Юхма Миши тован чываш литературине ытты халықсен хушинже сарас шавығытрақ ытты тыванла терекчілгелі халықсен литературине, культурине, сымақлықне чываш хушинже сарас тірежібе она жидеген шин шуккыда бұлбайын еуғытыра. Вот унын шак терекчілгелі халықсен е терек халықызен антология қиық мене дырат. Антология унда терек чілгелі халықсен хайлавызене чывашла күжерді бежетлене, вол құлымыжы бешавдері пызғақта бар, анжақта унда ширжағы дартына мел, шак антологине ергелені мел, шавдері онышлы. Мәншіндеден, унда вол
литература антология дені малдан. Анжақта онда сымақлық рамбушланы ол. Халық сымақлығын жен. Кашни халығын сымақлығын же палла вырын ежнаган хайлавзен жен бушлаза литература тіслігізіне кужарза ширзак даласыдарын ченег. Тада анде гунда литература юхмамиши бирге галашпын пажы калармашке шар жерін умай галашқа болады. Вежегерлизер. Унын булдарулығынже тебір паллы булын бұл чываш халық историяне тіпчені. Мускав жуле галыбыр, Мускав жуле. Вот книги. Вот бұл хойвығы дінжері паң евғатрара хойын пілдері жібе. Терестібе галазан. Хойын пағалығы бе, хойын пілдерішіне шуатмас, чағармас біреді. Малдан евғатра мүлі пызық пілдерішлі, онышлы хайлав бұлны паң евғатрара. Паң евғатрара бір историялі хайлав зене шираган сәм шалдерін ұмай. Анжақта шақ Мускав жүлі хайлавран теміскер. Бұл қалақ Мускав жүлі хайлавы қалыбы жібе ұтла хуындамар. Анжақта шавында үгеріне пұрныш, тады тіде бұл шавдері қойын пағалықне история тілішін жен, сынарлық тілішін жен, етайда шағын беке бала, бірге қаласығырмалы. История бе литература қайлавынжи чынлық. Шавзен мүлі бір-бірінде шиғынны. Шавы тілішін жен, тұқмамышын чынны бекте, мен мүлі қаламалы шүлі шайра. Паян хигунда шақ қайлав шайне шидейме шиғыжы бірізем. Вот. Тогда тебе пызык пулдарулых хойне еверлих унын. Вол чываш ширулы культурин адаланывне. Тіпчезе ширна пилік кенегерен, улды кенегерен драган, улды романдан драган хайлавезем. Еткер, термен, аттешуля, аннешегере. Везем вет калақ ширімі жымырдех тухна. Везем сағырынымыш, тұғырынымыш узенжех тухна кенегезем. Пағалық ебе шав хайлавзенже үгерзе кытартна, чываш ширулы культурин адаланывне, онда Яковлев, Иванов, онда кам гына жуконда. Везене де каллах илемлі литература шайне шидерне, пурны шири булымзенжен бушлаза литература шайне шидерне, каллах юхмана паңхигун шидегенне жука. Вот Шагынбек хайне еверліксем. Шагынбек хайне еверліксем. Ну, онда юхма паян жекелезене она анде вақытатса бары бол. Она пурниде калабыр каллах шавдери сымақсын бе узу құрмасан да хақлама болады бұл, е калабыр азырғама болады бұл. Анжақта юхмамышын ширімі шымірде литература туны жекелі бол, чынныбекте пызық білдерішлі болынсын. Шамбада күнда калашмалын умай. Тада те бір автор литература бет ширавжа сығытра журалза үстіне те бір автор бол. Петр Николаевич Метин, профессор филологии, докторы. Вот в хой выходенже литература тепчевенже, меслетлихенже палырнышын, школ учебник зене авторы девал, тепчевеші зене авторы девал, аслы вреню заведений же школда, аслы школда ишлеген преподаватель де профессор давал, шелбулинде вары эмерекеске булже. Анжақта литература каллах палырза, литература веденинже, литература типчевинже палырна автор. Вол чываш илемлі литературинжи кулыш хыйне еверлігізене типчезе ширна типчевже. Литература пренжен бақсан кулыш вылчав дери шымыл пек. Ақылдатса гулма, яқылдатса гулма да булать, темле гулма да булать. Анжақта литература куласы, литература хайлавынже куласы. Вол шавдери мілегалмала хыйне еверлі кулы булмалауында. Идада шавна тепчесі де вол хыйне еверлі булым. Вот. Литература кулыжа тепчесі. Петр Николаевич Метин шавна тума булдарны вол диссертации, хүдлері, монографияларжы, шавдери лайық монография. Шавынбеге ол фольклор тепчесі шерде шавдери пызык ішем дүрі. Тересібе қалазан, хой вағыденже Петр Николаевич тепчене, Петр Николаевич Метин тепчене же ниганда кудан чен туман. Вол фольклор тепчене жүхне, фольклор пұштарын жүхне. Фольклорда әлехе жевашсем қаланы, худшыны жүхне узы курны пір-біріне ятлашу самақызене. Пір-бірінбе выршыны хиришны жүхне қаланы самақызене. Вазене вол намыс симі самақызен бекте калачы термин боузу курачы. Вот шавзене буғасыне вол шавдери өмірдірші бет узабуны автор. Шелбулинде
Шел булинде эмердер шибер тузабу женавал, тузабуны, пуштарны, шел булинде хой бурны жухне, шак, хой бухна материалзыне паржире пуштарта каларай марыш. Хой вильне хышыңына гуманитарий ослығын институтынже ишлеген Вячеслав Эндеров шак кенегене пичитезе каларчы. Петр Николаевич Метин, тада хой деп бухна, шак чаваш фольклоринже, чаваш фольклоринже узугурны, ятлажу, самахизем, витлежу, самахизем, тада намысыми самахизем, Георгий Иосифович Федоров хойын тепчевинже вадан мазыр каламалли самахсем, титинзене вадан мазыр калазан, вадан мазыр тепчезен. Вот Шамбек самахсене, Шамбек халапсене, юмахсене, такмаксене, ваттизен самахизене, каларышызене тепчезе эшлене автор. Согытра чынақта бұл пызык ял, нумай, калашмалы литература ежегелі біргеде, тепчев біргеде, краеведсен біргеде, историксен біргеде, вот, Михаил Николаевич Ильинзен шемье кынамар, история, филология, паларны авторсен тады тізен біргеде калашма боладында, нумай, малалла гаспузан алманжы әліне, кишитме булаги алманжа ялинже, тебір паллы писатель-журналист бірге галаша хармалла выл Иван Тенюшев. Вот, выл журналист, выл аслы школ верендегене, шавағытрах прозаик. Каллах хойын сумлы бурны жинже, вырым өмір бурын заиктерже, юлашки вағытра выл мензем, романзем, историялы романзем, ширасенебе, варжевағыден жи бурны жай үгересенебе, пызык ішсем дуре. Вот унда калашмалли ішсем. Пәдемешле. Вот Шагынбек, тәрісібек аласан қашны ялақшы деймер өмір бол. Күнда торынра, тадайытты ялсен жейде, калбір пирен ширулы культур башығыны ялсем, падрельный жидичин, галбур каллахунда пур ялзем икенжеде. Вот. Унда да ижек, чаваш ижек галбур, торын галбур торында думилен тады тизем. Вот Шабынбек ялзем Кашни районба унда каласап дермеде жүк. Аллы улды ял дермер башырақ. Везен жен бір вунны жығына бұл тудар ялезем. Мытисем бурде жаваш ялезем. Кашни ялдан шавдерин умай паллы жинзем духна. Элеки вағытра, вунды хырмыжымыр вежінжех, ішлене. Жерім мәжімір бұшлама жінде, халги вағыта ішлеген авторзем. Кунда, тересібек алазан, литературалы падыр ел, тепчев, тумалли, мілегамалы үш, шак падыр елдіреген жем дұқна, ширав жізен өжекелі бе, сымақлы культура балырын өжекелі бе, палаштараган, электронлы версии, калбыр кінегезен, веренду кінегезен, тіслігізем хадер демелі бұл. Візембе ұзығырмада болады. Ебір калбір аслы школда студентсембе ішлен жүшіне, шарзембе ұзығырап бар. Кунда падрелдірігібе ядарлаза ішлемелі пұр литературалы падрел кенегене хадерлезе жидерме кылармалақ бұл. Мен жіндезен канаш дәрігенжі, шербю дәрігенжі, варна дәрігенжі, шомыршы дәрігенжі, сымағыстызен ішнегеліне пәржере пұштарза энциклопедий бек ек албыр пәдемішлем шак палаштару справочник бек қыларны кенегезен бұр. Шел бүлінде падрел районен выл шуқы, анжақта выл паяғы вғытра шак ширав жезен, краевецен, тепчев жезен тумалы еш. Енженде шакна электронлы версия шайынжен, худ версия шайыны шидерзен, ол тада бұзық шидену болмалы. Ну, пәдемішлеммен қалама болады падрел литературлы падрел бірге. Чынақта падрел түріге юхма бапала дұрығы деп біріне ұрықлада да, юхмайен дұрығы деп бір, күнданды юхма юхан жеве, пыла юхан жеве бежігіндарын önde, паттыр зендене, падыр ел, паттыр зымақран, падыр еліне ергелегензем, паттыр жинзем болны, она жуда елзен, пирин, чынны бекте, поэтсем галаны бек, падыр ел дұрығы хезірмар, литературы дележінжен хезірмар. Автореземде, хайлавеземде, тінжеуне дұқмалыземде, республика шайынже, саргаланмалыземде, ек алы бір ял
район шайынже мынашланмалли земде пур. Везене пирен курма билмелле, хонықма, вулама билмелле, вулаган зене паллаштарма билмелле. Ну, энде пыдармазыр галазан, юлашки вағытра вулаган зен хизебе чақса бұрат пулинде, халенде бір малашне, вуланы гнамар, хале бір малашне литературу хайла везене де, кытартма билмелле, шая жиде пір пулинде. Е калбыр ховырт илзе жидерме вулаган батне, е вулаган зене кирлине кына илзе жидерме, хонақса бұрат пір пул. Шак шая, шак меслецене шкулда, е калбыр ыттыжырте библиотека зенже, вулавыш зенже, тірлерен калбыр литературу клубы зенже, е кедесі зенже, шак гензене тебе ғырза ішлезе пырашы ғалги вғытра. Презентация мелебе онда, аннотация мелебе, ну тада ытты мелзембе хамыр тарыхри литература вырынезембе палаштарасы, выл литература шул жүревізіне туғасы, ергелесі, выл каллах хамырдан келет, хамырдарға мілі хизепленінжен, юратнынжен, хамырдарға мілі пілнінжен, е тада хамырдарға пілесижін, тіпчесижін, мінле шунзадынынжен. Тавақ, фурнеде оны жу?